لسر روشا زمان كردي لباكور كردستان اميرا وستن ميوانه که منج آمده هيا بريز رها روهاوي اغلوكو ريوبري ناوندا لكولينين كردية بريز افدما وباش بسپاس هن ميوانه روداوينه و روجا زمان كردي جلوه پیروز به مرحبا سپاس دکم بو مازوانی و اجی روژا زمان کردی و پیروز دکم. گلکی سپاس تو بخیر هاتی. لگوری داوی راپرسی داوی لکولیناوه و کناوندا لکولینین کردی لآمده و لباکور کردستان بتوی روشا زمان کردی ده چو آستا کی ده داخوازی لسر فرمی کرناوه دناوا گلده چو قاسی زیده یا نه دما بحثا کردن باکور آنجی ترکیه دکن ام تنه نکارم بحثا باجارین باکور کردستان بکن جبرکو جسه پارک زیادتر کرد لباجارین ترکیه دجین یعنی لباجارین کنه ده هندر کردستان دجین جبرویجی السر کردن باکور ترکیه تمامی داخفم نه ام سال به سال لکولینان سر مثلا زمان باجار به باجار جدیکن لی روشا که هری ام بیجن سکانم کرتاسی بیجم آزمین لترکیه جده کردان تنه سه کردی خوب باش زانم سیسی وانجی ام بیجن آنجا خوبه اداره دیکن لی جده کسان چار کس زمان یان قد نزانن یان جی پر کم زانن یعنی امکانم بیجن لترکیه تنه ده کسی سه کس هیا کو کانه زمان خو باش باخفه لی چار کس او زمان او قصد لاواز بیا و تک چیه کو ادی ده حیات آوی ده جیان آوی ده جیوی زمانی زمان امیجم نجیه کی اوه او یک آدویم وقتا عمل نافبر ام بیجن جوانا و ترمي وان مزن دنيرن تمني وان مزن دنيرن نافوان دجي فرق مزن هيا يعني هركو تمن بچوكتر دبا زمان لاواستر دبا او جي بروبلمك مزنه لي مرف بلكي كانا بيجا بروبلما هاري مزن اوكو ايرو لتركيا ايكو ديو باوي خورا بتمامي كردي داخفن جسدي د کرمانجا da 30 kesin de Zazayanda 25 kesin. Lê ev 30 kes, ev 25 kes yani wek kurmanc wek ji sedî 30 kes kurmanc bi dê û bavê xwe re temamî Kurdî daxivin. Lê dema ku berê xwe didin Zarya tenê ji ew 30 kesî tenê neh kes dimîne ku bi Zaryan re bi Kurdî daxife. Yani ji 30 kesî 21 kes dema ku روی خود دگرینه عالی زاروکا بوانه يعني بديو بابي خورا هر بكردي داخفن للمال بزاروك خورا بتركي داخفن امکانم بجن نه تمامی کردی بلکی تفهف به نه تمامی ترکی بجی لی کردی آوان کمتر دبه لاواستر دبه یعنی وک از منو خواب حسبینه ازو تو هم بجن دیو بابی مدی حیات دبه وزاری مهبن یعنی شی سه نفشن کد حیات دنه د نابره و هر سه نفشان ده زمان سدی هفته و پنج هشته وندا دبه یعنی ترانسفر وی زمانی سدی هفته و پنج هشته کمتر دبه والباي صدما جريانه ما مستا يعني كاس صدمن فيا كي چما كسا كردي بزانبه چما بزمانه كيدن لمالي بزاروك خورد اخفه نا سبب وكونج دزانن جلكن جبوفي مجاري كما وكو لتركيا اسيميلاسيون زمن لپرچه اندنا زیادتر و زورتر و زخمتر بو یعنی پرچه باکور پروسه اسیمیلاسیونی زیاده خورتر بو هم با آلی زوره هم با آلی امبیجن رضای پروسه که بو کو انسانا با آلی زمین اسیمیله بک یعنی زور چه بو دماشته امبیجن 5-6 هفته سال بری لديار بكري وقت والقاضي بكردي داخفي جزاج ورداتي نويسان اف مسألة زورية دما ام بجن ايد ترمي من ده دما دست به مکتبان کرن وقتا کو ترکی نزانه بون تنه کرد دی بو زمانه وان ماموستیان ام بجن سیستما مکتب دولتی زور لواند کرن یعنی جزا دادن وان دادن بر ام بجن لواند دادن problem çedik kirin adın باوای رضایی جی ام بجن قرص مرسین دولتی هبون پلان پروگرام دولتی هبون کو تم جمره دوت ترکی زمانه کی باشه زمانه کی مدنیه لی زمانه دن نوسانه yani زمانه مل بر شعب ما رشت کر اره
yani faktör gelekin faktörek jî ew ku hûn dizanin ji ber şer û pevçûn hinek Kurd malê xwe koç kirin çûn bajarên Tirkiye niha ji sedî 35-40 Kurd li bajarê Rojavayê Tirkiye dijîn بله wexta koçî Stenbolê, İzmirê, Antalya'ya, Adana'ya, Mersin'e kirin û zariyê wan lazım bû ku biçin mektebê ji zarê xwe re gotin nebêjin em Kurdin Kurdî me axivin ji ber ku zora dewletê li ser wan bûye û ew zanin ew ê problem çêke li ser wan. Niha ev faktör gişt باشە tevlî hev dibin erin ev rewşa derdixewarin. باشە لەسەر راپرسیا کوتە گۆژ سەدی سێ ji Kurdan bi zimanê xwe yê Kurdî dizanin biaxivin bipeyivîn. Ev raprsiya îsala kiriye yan ya sala pare? Yani ev rapirsiya me 2023 dekir. Aha. Lê me 2020 em her sal dubare dikin. Yani Başa. em kanin bêjin ji sî da dikeve 29 ha ji 29 da Bizanî dikeve ji ber sî. çi min ev pirskir yani dîroka raprsiya ji me re giring e ji bo ku ez dixwazim bizanibim ka sal li pey salê rewş ber bi xirabtir ve diçe yan jî ew hişyarî li cem Kurdan çê dibe ku divê bi zimanê xwe biaxivin, bi kar bînin, bixwînin. Biborin dengê we tê min dengê min tê we? Belê dengê te baş tê. Sal li pey salê rêje zêdetir bûye, biborin. kêmtir bûye. Erê min pirsa we fehm kir. Kerem bike. Niha sal bi sal ferqek bi mane dernakeve holê dema hûn lê hûn 5 sal 5 sal wexta dinêrin rewşa zimên baştir nabe rewşa zimên xerabtir dibe. Yani îro 130 5 sal eger wisa biçe 5 sal şin ve ihtimale bi dakeve 25 yani rewşa zimên baştir naçe. Lê problemek din jî heye ku ew e erê sedî sî kes yani ji 10 kesan 3 kes zimanê xwe baş zanin lê ew nêvê manayê ku ew 3 kes yani ji dehan 3 kes yani ji sedî sî kes sibê heta evayê de heyata xwe de jiyana xwe de tim û tim Kurdî daxivin. Yani bikaranîna Kurdî jî her ku diçe kêmtir dibe. Lê li aliyekî din erê hişmendiyek heye em bêjin însanê ku ciwanê me yê ku dixwînin em bêjin zimanê xwe nizanin hişmendiyek tê hêşê wan dibêje çima min heta niha zimanê xwe fêr nebûme diçin qursa fêr dibin lê hejmara wan li hember nüfusa Kurdan wexta dinêrî ne hejmarek bi maneye. Ji ber vê yekê jî divê yani kampanyayek temamî ji vî tiştî re lazim e. Eger ziman nebe zimanê fermî, ziman nebe zimanê perwerdehiyê, ziman nebe zimanê bazirganiyê û şaredariyê me na polîtîkayek bi xurt li zimên xwedî dernakevin zor e ku ziman bikaranîna ziman û zanîna zimên pirtir bibe. Erê baweyekî polîtîk em berxwe didin em dibêjin zariyê me jî biraz zanibin lê wexta ku zariya min me înat kir min hîn kir zane lê wê bi kê re biaxive hevalê wê kurmancî nizanin Kurdî nizanin yani. باشە جال گۆری تە بەحسا gelek çareseriyan kir ku divê ev bêkirin û ev bêkirin û ev bêkirin. Gava herî bilez û pêwîst ku weke yekemîn gav divê li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji bo zimanê Kurdî bê avêtin çi ye? û ji aliyê kê ve? Niha di mektebên di dibistanên dewletê de hefteyê 2 saat tu kanî mafê dersa zimên heye ku tu mafê Ya xwe bixwazî bijarde belê. erê dersa bijarde heye lê astengên bürokratik hene ku tu nikanî vê dersê bigirî wek mînak keçika min 3 sal diçû mektebê min 3 sala jî xwest lê 3 sala jî keçika min ew dersa negir digotin derfet tune digotin mamoste tune digotin em bêjin hejmarê qîm dike ku kesî hil nebijartiye filan yani astengên ê bürokratik hene divê a yekem dewlet ji bo zariyê Kurd vê dersê wek zarûrî bike ne bijarte bike a duyem siyaset ji ber ku dixwaze mafê perwerdehiyê bi zimanê xwe yani maksimalîst talebek wanê maksimalîst heye li vî mafê dersên bijarte neecibînin û rûyê xwe lê nadin yani rû nadin wî kampanyayan çê nakin nabêjin bira zariyê we dersê xwe bibijêrin lê dewlet jî dibêje ji ber ku we kêm bijartiye em kêm mamosteyan tayin dikin yani dewlet salê 3 mamosteyan 4 mamosteyan 5 mamosteyan tayin dike ji ber ku dibêje Kurd vê dersê kêm dibijêrin divê berê dewlet astengiyên bürokratik rake siyaset kampanyayên xurttir û mezintir bike
û ne em bêjin 50,000 kes 500,000 kes van dersan hilbijêre dûrê jî devlet mamosteyan tayin bike û va dersan wek ji bo zariyên Kurd re wek dersên zarûrî ji ber ku zimanê xwe ji bîr nekin dîsa nû de fêr bibin ew bike dûre gava duyem lazim e ku ev dersan ne du ders zêdetir bibe yani heftê bibe 4 saet bibe 6 saet bibe 8 saet hêdî sistemek wisa li ber me gav bi gav were avakirin ku Kurdî û Tirkî û İngilîzî bi hev re her sê ziman bi hev re di nav wê sistema perwerdeyî de hebin eger devlet bixwaze sistemê wisa kanin ava bikin lê siyaset jî dibe kampanyayên manedartir û em bêjin xurttir bimeşîne ku hêza gel bide pişxwe min behsa rewşa zimên kir lê min behsa xwestek û teleba nekir erê ziman lawaz e lê li Tirkiyê sedî heştê Kurd dixwazin ku zimanê wan di nav sistema perwerdeyî de hebe sedî heştê Kurd li tev Tirkiye ev ne tenê Bakurê Kurdistanê ye mane yani li tamamê Tirkiye Kurdên Tirkiye û Bakur ji sedî heştê yani ji her 10 kesan heştê wan dibêjin ku bira zimanê me di nav sistema perwerdehiyê de cih bigire ev talebek gelek bilind e gelek em bêjin talebek esasî ye û li aliyê din dema wexta tu dibêjî yan ne tenê ji bo perwerdehiyê xizmetê em bêjin şaredariya xizmetê dewletê dibêjin bira du ziman be ne tenê Kurdî bira pir ziman be lê bira Kurdî jî di navê sistemê de cih bigire lê meselek dinê balkêş heye ez wiya jî bibêjim kerem bike dema Tirkan dinêrî yani nüfusa Türk ne a Kurd li Tirkiye nêzî nîvê Tirkan yani sedû nêzî çel û dudu çel û sî Tirkan jî li hember zimanê Kurdî nel dijî mafê zimanê Kurdî ne yarê sedî 25 sedî 55 şêstê wan li hemberin lê çil û pêncê wan jî dixwazin ku nel dijî mafê zimanê Kurdî ne yani ji ber yani li gel wêyekêne ku sistema perwerdeyê de zimanê Kurdî jî cih bigire erê nêzî çil û pêncan Tirk pozisyona wan Musaya yani divê meriv viya jî baş fehm bike û bikaranîne yani nêzî nîvê Tirkan nel dijî vê meseleye eger nêzî nîvê Tirkan nel dijî vê meseleye û sedî heştê Kurdan jî vê meselê dixwaze ew mesele ne krîzek mezin e ku em çê bikin yani sibe du sibe wek min got gav bi gav eger Kurdî nav perwerdeya sistemê de nav sistema perwerdeyê de cî bigire û em bêjin qiyamet xera nebe Tirkiye binêrin ha wê bêjin tiştek çêne bû demek ki tiştekî normal e divê meriv rê milletê Tirkiye bide ku mafê bi destxistina mafê Kurdî ne tiştekî wisa ku ji we dibe yani kêmasiyek me ye em dixwazin destxin lê ji we tişkî nabe em wek hev dibin divê viya merî kanibe ji gelê Tirkiye re bibêje ew jî dîsa barê siyasetê ye li gor min yani ez gelekî spasiya te dikim û cardin roja zimanê Kurdî li te pîroz dikim rêz reha rohavî oxlo rêveberê navenda lêkolînên Kurdî ji Ameda Bakurê Kurdistanê tu mêvanê min bûyî Spas xweş mala we roja zimanê Kurdî pîroz be her hebî